Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethaza indaba ifika ngaso-ke isikhathi kubonakala sengathi-ke iyogcina-ke iphetha ngezandla-ke noma-ke ngokubambana-ke ngazo-ke izandla phakathi kwabalandeli-ke ababili-ke olandela laphana-ke yena-ke uMthandeni-ke umfo kaManqele okungisiqiniseko umfo kaMvelase kube uyena laphana-ke umhla ka-1 phansi le eMtuba-ke olandela yena-ke uKhuzani-ke umfo kaPongozi-ke awuyizwele-ke lezi ndaba-ke noma-ke le video ngembukele ngikuphathele yona yakhe-ke laphana-ke umhla ka-1-ke ethuka noma-ke ekhwela edilika kuyena-ke laphana-ke usiqiniseko umfo kaMvelase bese uya laphana-ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe-ke wena-ke uyibona kanjani-ke le mpi yabo-ke labalandeli-ke ababili-ke ngabe-ke izophetha kahle noma-ke izophetha kabi. Siyabonga. Angibize lokho umfana wakaMvelase okunensile emehlweni ukuthi usiqiniseko eze la lalela wesiqiniseko ndini ukuxova abantu nokuqhatha abantu nokunyontulula abantu vele umsebenzi wakho nje vele iyona nto leyo ophila ngayo. Yabo nje ubusuzongixovela indaba uzongixubela indaba uzongitshela indaba zobobo engazi ngihlanganaphi nazo uphushwa isiphiwo sakho ngoba isona siphiwo naso wena ukuxova abantu basuke badideka nje labantu abakubiza ngomhlaziyi. Isiphiwo sakho wena ukuxova abantu nokuthi wonela abantu impilo zabo. Ufika umuntu icareer yakhe ihamba kahle ufika uyixove ngalolu limi lwakho olungasile. Mina ngiyakukhuza ngithi mina yeka lo dodo owenzayo okuhamba uzenza imanager abacule engasile. Ngakhuza mina ngithi mina yeka lo dodo wena owenzayo okuhamba uzenza imanager abacule engasile uhamba ukhipha inqumo ngempilo zabaculi uyeke lo dodo owenzayo. Ngiyakukhuza lo msangano nje ongikhulumela wona ozongikhulumela wona uyangidakelwa nje ngutshela makho ngumuntu ongidakelayo lokukhuluma ngawe uyangidakelwa nje. Ngiyakukhuza ngithi mina awuyena wena umculi wena ukazi ubizwe kwi-Mother of All ngonyaka odlule. Yekela ukuhamba ulwizimpi za kwi-Mother of All zangonyaka odlule kwangisho umuntu omlwela zona akazile ngoba isidinga kasiboni. Yeka uhamba uzenza isosha elinyile uhamba ufuna ukuphazamisa umcimbi kaZimdola ngoba usalwa izimpi zangonyaka odlule. Awuyena umculi awukazi ubizwe kwi-Mother of All. Lo msangano nje ufuna uhlela ukuthi nifuna ukuyophazamisa umcimbi laphana kube ngathi abalandeli abangekho happy. Uyeka lawo masimba lawo ukhuza lokho mina ayikhulume into engisho ngingayazi. Yeka lawo masimba lawo oplan ukwenza ukuthi wena nifuna ukuthi mangawinanga lo mculi enimhlome ekusaya nimhlohlayo lapha ebese nithi nizoyobjikela umcimbi kaZimdola ngamabhodlela. Yeka leli dlanzana lakho one group nalo enihlela lawo masimba lawo. Ngiyakukhuza mina lo dodo ongikhulumela wona nje ongisanganela msangano yobobo ongitshela uyangidakelwa ngutshela uyangidakelwa nje futhi nawe uyazazi ukuthi uyangidakelwa uzongixubela indaba nje ngento engenamsebenzi walutho kanjani. Qhuba khona kuba isiphukuphuku kwakho bakutshela ukuthi uyinsizwa kaMaphumulo noma bakutshela uyinsizwa la ungabuhlala eGoli buhlala. Mina ungangisanganeli mina ngutshela awangiloko nje isiqiniseko awuyona insizwa la inhloko sidalo nje awusiyona nje. Yeka lento oyitshela ukuthi wena ucream ekhekeni awona ucream ekhekeni wena. Biniyeke lamasimbi futhi eniwenzayo ukuthi nibiza abaculi nizobukisa ngabo la lokhu nibakhulumisa inkinga zabo la ukubuza umuntu inkinga zakhe ayineke bese uyibona isikhokho ngalawo masimba lawo ukujika umculo ngamsizi ngalo ukuthi futhi bese uyibona uyinto enkulu ke wena manje lapho. Yeka zonke lawo masimba lawo ngikukhuza lo rubbish wakho mina owenzayo ovela ubile kuleli ikhanda lakhe lingasile eligcwele insila isundolo kanyoko.